Sviđa li vam se Sherlock Holmes? Volite li humorističnu seriju Fleabag? Ukoliko su oba odgovora na ova pitanja da, Enola Holmes je obiteljski detektivski film koji spaja upravo ta dva koncepta u jednu avanturu. Buntovnica Enola Holmes, ovdje Millie Bobby Brown iz Stranger Thingsa, je mlađa sestra Sherlocka, kojeg ovdje glumi Henry Cavill, te Mycrofta, kojeg ovdje glumi Sam Claflin, koja kreće u potragu za njihovom nestalom majkom Eudorijom, ovdje Helena Bonham Carter. Iz strogog internata za mlade dame u koju ju šalje njen brat Mycroft, ona bježi i opoznaje odbjeglog vikonta Tewksburyja, čiji nestanak ima dalekosežne posljedice na englesko društvo, kao i na njenu misiju da pronađe majku. I to bi bilo otprilike to što se tiče same radnje, da vam ne kvarim film. Sam film ima prekrasne pitoreskne scene britanskih zaselaka, te je režiran na jedan dinamičan, zabavan način, vrlo pristupačan. Međutim, jedna kratka napomena. Ovo je adaptacija knjiga za djecu Nancy Springer, te tako očekujte brojne izmjene u karakterizaciji ikoničnih likova. Mycroft primjerice nije genijalac kao što je to slučaj u mnogim ekranizacijama, dok je Sherlock, ovdje bez svog vjernog Watsona, te vedar, nasmijan i na početku svoje čuvene karijere. Ako želite ugodno provesti 2 sata uz film, svakako ga preporučujemo.